Umkhakha wetekuvakasha kuleli eNingizimu Afrika ongilomnye umkhakha lomkhulu kakhulu. Kodwa kuyabonakala ukuthi ke lo mkhakha ikakhulukazi emalokishini nasemakhaya solo uchubeke njalo nekusalela emuva. Elangeni lalomuhla unami Sboniso ngudeni wakwaDlamini sisemathulu kubuka yona indzaba ukuthi ngabe ngitiphi tindzawo letidliwa ngumhlabathi tingakhoni kuqinisekisa ukuthi tiyawuthuthukisa umnotho walendzawo. Sevele sikhona la Tiboneleni boMake project nalapho khona kuyabonakala ukuthi emangoza kwenta kwaungazuthi afuna kudliwa ngoke umhlabathi ngenxa yebumatima labomake lebahlangabetane nabo. Sevele ukhona eceleni kwethu lomunye ke walabo make labasebenta khona lamake mhlawumbe utisho ukuthi ke ungubani wakabani futhi ke ngabe ngitiphi letingcinamba lenibukene nato kule project yenu. Ebo babe siyaphila sina tinkinga lesibukane nato la kungena ama-custom acela indlu lencane itoilet asinayo manje akaphumi ne ama-custom ekuqaleni bekasisupporta nyala akasakhona ukusisupporta ngoba nabafika bacela itoilet asinamandi. Ngileti nkinga leto nabo bhuti laba bebabada bakhona mara ngoba ama-custom akasangeni asisupport. Vele siyalamba abantu abami sicela nisincede nisiside ngema-toilet nisiside ngemandi sitokhona ukuthi ama-customer abuyele esimeni atosisupport. Ingabe mhlawumbe ukhona yini nobe ke hulumende nanizama ukukhulumisana naye ikakhulukazi wakhona la elokishini lemathulu uvete ukuthi yini lenta ukuthi angakhoni ukunilekelela kulendzaba. Oh sivetile kuhulumende kulo mphathi wethu itrack batile basithembisa bathi batosifakela amandla mara lokusithembisa kwethu akusaphumeleli ngoba basabuyi kithi batosho ukuthi mandi kumbe njani lento ibabambaka kumbe imali abasabuyi kithi batosho ukuthi asisakhona ukunisupporta siniyendele ema-toilet sinifakele imandi tracker sewusilahlekele. Yini lo ngafuna kuyisho mhlawumbe ku-tracker nalamanye ke mhlawumbe bosomabhizinisi labakhona emphakathini kuninceda kule market yenu? Oh market yethu siyile nakambombela bathembisa ukuthi batobambisana na tracker manje naye embombela naye ungene phasi akasaphumeleli. Siyacela babe siyanxusa vela ukuthi imbombela ne-tracker sicela ukuthi ibuye lesimeni njengokucaleni kumbe isisupport sasikona ibuye isisupport isilungisele lokho sisithembise kona. Ngempela kule ndawo leyo sithenga kuyo sidla kamnandi lana inkinga leyikhona lana amatholeto wethu yalana ekhaya awanamanzi uyabona yiyo le inkinga eyikhona la kule ndawo.